Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merchilin Han Sepi, Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponikta. Dwarbaguri constituency arada Lamthe pen CPDMD ke atowar MLA election aprang tangkon nangji. Lakhain ko ratrok Dwarbaguri MEC constituency ke parlo jaseme Dwarbaguri arat arji dingklui pen akari. CPDMD ke atowar nonang ke liji MLA election aprang claim pon pangchengsi patang konwek nangji pucherok tok hawara rada pen jithanti. La penjong si itu makemang arji dingklui pen akari CPDMD ke atowar nang papleng pitek thia sarkar polote kedam tang MP election hutason Karbi Anglong tan Mas Council along EM ki khidun tanabang puledu satami kaparem derje phan ki sumse pusi hawarara da tumpen lamthe ji paklang konventi asinon ki khibom local emisian parta Karbi Anglong tan Mas Council along education EM Richard tok bialang le jakong chahar jakra ki claim pi pangcheng konperek lipute Dwarbaguri constituency ang tangalong pen नॉनिफोंग MLA इलेक्शन होता द्वारबागुरी कॉन्स्टिट्यूएंसी पेन के बीजेपी पार्टी के रेम थुदेर जी फन के देर डेलु लान चौथा कलिसी द्वारबागुरी कॉन्स्टिट्यूएंसी अलों के रूलिंग पार्टी तुमसे तमी बीजेपी ABC के चिथाक सितामी दुपिकलांग पत्निया तुम के MLA डॉक्टर नुमाल मोमिना पार्टी पुजी कुमारनिया तुम के CM डॉक्टर तुलिराम रोंहांगा पार्टी पुजी कुमारनिया तुम के लोकल MEC रिचर्ड तोबिया पार्टी पुजी तसिलाहाई के लांगराम पंगथेकलो पुलोते नॉन के वांग MLA इलेक्शन के द्वारबागुरी कॉन्स्टिट्यूएंसी पेन के ओपोजिशन पार्टी तुम अदाक ची जॉगलेट जी पुसी हवारा रादा तुम पेन चिथान फ्री तसी तोंग से कॉट पेन जैसे में लोकल MEC रिचर्ड तोंग BCM तुलिराम रोंहांगा तुम साइक्लेम पंगचेंग थेखेदत लिपुते रूलिंग पार्टी तुम कनाहोक थेतान जी पुसी चेरोक तो रादा तुम पेन चिथान रेंती न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट कार्बी आंगलोंग न्यूज़ चैनल आरोनरे पेन के दो मस्जिद हेम की प्रियासाई के दें दिमाग साउथ डिस्ट्रिक्ट 3 किलो उमरंग सोलोंग आरोनरे पेन के दो मस्जिद हेम की प्रियासाई के दें पौन जखोंग चिकलो निफाइंग को रथ्रोगर नि उमरंग सो 3 किलो अलोंग सरकार मते गवर्नमेंट अलोंग ले अलोंग मुस्लिम खे तुम आरनाम कचारदो हेम मते मस्जिद हेम की प्रियासाई के दें पौन के दिमाग साउथ ऑटोनोमस काउंसिल पेन तोय पीसी मस्जिद हेम की पोंदो पुलिस CRPF लपेन काउंसिल अलोंग सेक्रेटरी रेवेन्यू ऑफिसर तुम पेन JCB पौंसी 3 किलो उमरंग सोलोंग अदुम तोंग अले दामपेन मस्जिद हेमते मुस्लिम खे तुमार नाम कचारदो हेम अंगतोन पेन फिकोन लापलो बांगसोलोंग ले गवर्नमेंट मते सरकार अलोंग ले लसेदी महासाउथ एंड मास काउंसिल CM पेन तोय PC इविक्शन साइडिंग कोनिंग कोलो पुसी 3 किलो उमरंग सोलोंग मस्जिद हेम पुसिता मी अंगतोन पेन फिकोन लापलो पुसी बिरता लंदुन खेरोनी पेन कामसिंग देरा रिपोर्ट कार्बी आंगलोंग न्यूज़ चैनल दिफुआ हिथी फुटपाथ अतवारा लंकुलात की बिया तुम हरमु की बिथे बजोग रादा तुम गचेलेंग किसुंगना दिफुआ हिथी पेंचेंगलोग दिफुआ कांगान कापामात पनजी पाकेमांग पुलोते कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल CM डॉक्टर तुलिराम रोंहांग ड्रीम प्रोजेक्ट पुसे कार्बी आंगलोंग रादा तुम लापेन आसामांग कांगान सितामी चिनी पन बोंदा ग्रेटर दिफु बाजार कमिटी लापेन दिफु म्युनिसिपल बोर्ड तुम गचेलांग दुंदे देदा जॉक CM ड्रीम प्रोजेक्ट के फालांग नोतुना सोनसी थेकपनलोंग ओंगदोंग आरादा तुम गचे थान पोना लाम दिफुआ हिथिया लोंग गाड़ी मोटर का चलेंगा तो वारा लोंग मुनीदा तुम गचे लेंग दुन के फेरी में पुसी मुनीदा तुम गचे लेंग दुन जिया फान फुटपाथ तो वार से लाम लो बोंदा बांसो फुटपाथ तो वारा लोंग के थेकदाम लोंग के मुनीद का चेहला जी का लिसी कुलात की बिया तुम हरमु बिथिपसी थेकपन लोंग सी कुलात हेम फुआ तुम फान लामथे कारजुपन हुत लामथे नांग चे थान दुन के तो वारा राया लोंग हरमु की बिया नाम अचिकलो जनवांग गाड़ी पार्किंग टैक्स की रुंगा तुम फान तांका फारोई सी लपेन फुटपाथ लोंग हरमु की बिया नाम अचिकलो जनवांग तांका फारो फो पीवेर पुसी कुला दहेम फुआ तुम पेन लामथे चिपकलांग पन लसन पुलोते ग्रेटर दिफु बाजार कमिटी लपेन दिफु म्युनिसिपल बोर्ड तुम तांका चो एंडे दा जॉइनी सी मुनित कचे लेंग जिया दिमालोंग हरमु बि पन लोंग लोक लोक पुसी रादा तुम चिथान रेंती दिफु पेन रेलसन हमसे रिपोर्ट कार्बी आंगलोंग न्यूज़ चैनल दादा आमाक तो कितिया कोआ नाइ जदि इतिया কৈছে আমি নাৰাখো আৰু হৈ গল কথা আমাক পাৰ্কিং পইচা লয় বুলিহে আমি ৰাখিছো যেতিয়া আপোনাৰ লগে ইতিয়া কৈছে ৰাখিব নালাগে আমি নাৰাখো কি ক'লে 20 रुपीस पर डे আৰু পাৰ্কিং দিও প্লাস আপোনাৰ মাহত 400 কে আমি মিউনিসিপাল দিও আমাৰ তাত আছে ৰিসিপ্ট সব আছে আমাৰ তাত আপোনাৰ দোকানৰ নাম কি মজুমদাৰ ইলেক্ট্ৰিকেলছ এণ্ড ফাৰ্নিচাৰ মানে আমি বহুত দিনৰ পৰা খবৰ
আচ্ছা হয় হয় নাই যদি আমাক নাই না মালটো দাদা এতিয়া আহিছে মালটো জাষ্ট আহিছে আপুনি যে চাইছে আৰু যে এই বাহিৰত যে এটা দুটা মাল ৰাখিছোঁ সেইটো যদি আপোনাৰ আগত কোনো যদি মোক ক'লে হয় মই নাৰাখিলোঁ হয় মই ভাবিছোঁ পাৰ্কিং মানুহকেইটা পইচা লয় ৰাখিব দিছে আৰু সেইটো বুলিহে ৰাখিছোঁ ফুটপাথততো যোৱা নাই না ফুটপাথততো যোৱা নাই য'ত পাৰ্কিং গাড়ী পাৰ্কিং কৰে তাতে মাল ৰাখিছোঁ আপুনি চাব পাৰে লাগিলে ফুটপাথো আছে এতিয়া আমি দেখিছোঁ চাই লওক আপুনি আচ্ছা যদি আপুনি কৈ আছে এইটো ফুটপাথতে আছে কিন্তু ভুলটো কি ক'ম এতিয়া মোৰো আছে আৰু যোন পইচা লৈছে তাৰো আছে পইচা মানে সেইটো আননেচেচাৰী পইচা লোৱা নাই পাৰ্কিঙত যোনটো গাড়ী ৰাখে সেই পাৰ্কিঙত গাড়ী ৰাখিব পৰা নাই সি মোৰ মালটো ৰাখিছোঁ তাৰটো গোটেই দিনৰ পইচাটো লছ হৈ আছে সেইটো বুলি 20 টকা মোৰ পৰা সি লৈছে সি আননেচেচাৰী মোৰ পৰা পইচা লোৱা নাই আৰু আজি এতিয়া মোক কৈ আছে যদি এনেকুৱা প্ৰব্লেম হয় তেতিয়া মানে নেক্সট টাইম নাৰাখোঁ এইটোৱে কথাহে যদি আগত সামান ৰখা জেগাত হয়নে না মানুহ অহা যোৱা ৰাস্তা জাষ্ট মানুহটো ল'ব আহিছে কাৰণে জাষ্ট নহয় এতিয়া ল'বলৈ নহয়তো এতিয়া জাষ্ট ল'বলৈ নহয়তো এইবিলাক সদায় ইয়াতে ৰাখি আছে না আপোনাৰ নাম কি আছিলে কোনে অৰ্ডাৰ দিছে সামান ৰাখিবলৈ এই কাষ্টমাৰ জাষ্ট আহিছে মানে বস্তু ল'বৰ কাৰণে আহিছে এইবিলাকো হয় নেকি এইবিলাক কাষ্টমাৰ ল'ব আছে নেকি হা এইবিলাক এইকেইটা ওপৰত আছে ৰাখিছে ফুটপাথৰ বহুত দিন পৰা আমি চাইছোঁ ৰাস্তাত ফুটপাথতে ৰাখি আছে এইটো ফুটপাথ নহয় নেকি ফুটপাথ ৰাখা মানে বস্তু ল'ব আহিছে কাষ্টমাৰে ক'ত নহয় এইবিলাক এতিয়া ল'বলৈ নহয় এইটো পানী চানী এইটো ষ্টিং জুচ কাষ্টমাৰ ল'বৰ কাৰণে উঠাব মানে গাড়ীতে এতিয়া এইটো উঠাব এতিয়া এইটোতো ফুটপাথে নহয় ভিতৰতে আছে ভিতৰত নহয় বাহিৰৰে হয় চিপ আহিল পেপাৰ প্লেট কেইটা আছে এইবিলাক চব কাষ্টমাৰ ল'ব নি এতিয়া মালিক আহে तो बोल किसका है तो ये जिम्मेदारी कौन लेगा अभी जो सर मेरा गलती है तो बोल आपका ही है ना हाँ भीतर रखेंगे उसको बाहर नहीं रखेंगे দাদা আপোনাক মানে মানুহবিলাক কোৱা নাই নেকি মানে ইয়াত কমিটি মানুহবিলাক ইয়াত থ'ব নোৱাৰে বোলে नहीं ऐसा नहीं सुना सर तो हम लोग ऐसे जैसे दिन में तो रखते नहीं है जैसे अभी रखा है ऑटो आता है हम लोग उठा देते नहीं नहीं अभी आप ऐसा बोल रहे हैं ना हम लोग देखा है आज के लिए नहीं हैं और हमेशा आप आगे के लिए बिल्कुल नहीं रखेंगे सर बाहर में जो ना आप लोग ऐसा काम करें जो आदमी लोग नहीं बोलता है इसलिए रख रहे हैं ऐसा नहीं चलेगा भीतर रखेंगे बाहर नहीं रखेंगे बिल्कुल कभी नहीं रखेंगे हमेशा भीतर रखेंगे Rangsalia rada tum to wardo long ka pena jok kisung ka chitong nang. Lakhain ko ratrok dwar baguri emisi constituency ke parlo Rangsalia ang kang dhon kro arong ta kaching thura mo avi pin lang. Kedam ke bang ka chilenga to war pi la pen dolong misen avi pin lang. Dwar baguri pen Rangsali dhon kro arong ke pa phiho barong lang pole jong dam det seta hinuni. Lason se dwar baguri press club atum pen Rangsalia hawarar lo ka humri dam hot Rangsali dhon kro arong asar la pen rong arada tum pen nang kachuning ridun mate nang Kethan du na tengke to war la pen kimisen na dolong ka videta jok gari motor he hui antami wangun e hithi kulat ke dam ke wang anta ka siksak hektik an la pen ke so de da phan sita mi pe ja e pen si ki bu ka char chong nang pusi nang Kethan dun la si hala dagara ta tumpen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang la pen Dwarbaguri local MEC mate education EM Richard Tokbia phan nerap tha pusi Rangsali dhon kro arong arada tumpen kechuning ri pedopon Dwarbaguri pen Edwardson Crow report Karbi Anglong News Channel. Apang sini lemen jethang tha. To aprang si nili Lamthe ni je aprang tum pini lada don kro rong ang helu ke wang pen na tum pini media betung gang pot ni na tum pang si suri tiga ka dom si pajer lo ta si pini dak ni cuma rong ke wang pen dak non ni ka da dang ke ni men ke gambra kro ni no ma ke agam mara binong ke nili ika kleng bang lo la si tame alang lia bang ke rong ta sap thelu cho ma si no ma rong ke nili me thang nili phan si a pu pi si nili si non the tame si solai pon bom lo Ante na tum arong kosong ke dam ke bang ka do ka be puthak ni tum lam thege chipak lan tum pi bang so ka lo par pek lo na tum tar lo pot la si nili ke dang ka bang awat sai ke chipak lang le bang ke nili nang te man lo par pek lo la si nang le tum la so ka jo pot non la bang so to wal ni tum ke dam ke bang puthak ke na tum tam ne non ke bang na me thek lo pen no ma ta nang tum ke mara pe pak lang tam me to wa tam ne la hello la si la to ke dang ke bang awat sai bang en tu sik sak pik lo nong ke dam chang an
dak ni tum ni kan kom se kom ni kan puat trokat tu selen tu dak do tapi ni ani an se tamia la bang so towa ke pini ani tamia la so hin tu selen bom lo ante nali tumhala non da chari boma sarkar tumpe nali tumhala son thangna ta kirata abilang ma sarkar pe na so puthak man thanik thang hari sarkar la bang so sarkar do bang tamia kiraba bang dulu mene ni li ta la pon da kya ang song ben ke tamia no ma ke la dak nang klang le dal ma sini li ke pudam elo ke a ve dal lo bu sini li ke ma tha dam rong lo yang sama dulu mene hormo bang ni tum se thek long le ma ti ni bang ke a ve det so si ma tha rong lo tenale tum da komani rong in so der lo pute nale tum hospital ka chi pon koson me chi pon nale tum dak pen ke no bang ke ni tum ke siksa ke speak lo ni tum mane la so det ni da bote ni tu ke no pinia ni te me pia ja I pen rata pen ke cha chong se ni tum ke la bang so to wa kita nga wa sai ke da ta ja ko so siksa ke pinia ni ta me ni tum ka si phobom lo ใช่lang roya khat ke parnang bu song do ma oh lang roi khat ta do non la so phang na tum dam te thek lo hi pa la dak e long kala ni tum rong pen ke le pen e roi lo la pe a ko par e roi lo roi ni ke ni tum lang roi khat be kan po ta si la bang so lang roi long ta me a phang la son cha tai do long pen ni ke na bonai pi lo he te me cha tai do long chot pe na jok ta ke lang thi lang pleng lang ta thi dung lang ba di kha hot ke ma ti nong ta la bang so do long te me lang ta ke pon rai lo non ta je net te ke me le ke leng bor I a son ji plang lo non ta la ke bang so do long ta put up ni ani da a del lo ni te non ave dela nele hin pilo bu panjin ta a je ni le ba su pu ke la non chari bon so ka ke the ke ding tum ni tum la an tok a rong pan ta me nang lang pon ta to wa ta me ni tum pan nang pi la peng la ha do long ta me ni tum pan nang pi na bonai mi pi pa me mu chol son te ni tum ke lang tum ma churu pa pi ko se ni ni ko pe churu a chunu ri la chalo chalo apa sila me than thani Nilimen la ke karerong party nani rong kan ta da nilimen rong ke don ko rong de ante na tum ja to bar ke dam ke bang ko solo ni la ni tum ko hapua abe tuwar ke dam ke bang ke nilitum ke siksak o ason si dolo mane lason isi chupat dia ho delivery ho pusi kami nilitum ke pia ja I pensi ke chiponang na ansi kami nilitum ke ko ponon si nilitum ke ko do ko lo kasi na so karpen si kami nilitum han akirap ang pison te nang pison te puson si nilitum bangke mesen po po si po hang do tunali don kita ma mas sak ikut tin itu ada long pin itu bantu lang roi lo dolong si kami abi dolong kavi aku la pen la hai kavi pen ahli kavi pen ajo ini si nilitum lagari da rong an ke bang on ide ajo ini si delivery hota raja ipen ke pon nang lason sini litung ke pun nani laso to war pen ke nani tung ke don mane rong ko an chileng ilula mane rong ko an rat dulu la puna laso to war ke chileng rong ni ke pokap ne do dak rong ni rong pen dhon kro rong ante nani tuma hin pen ka be termas konsep siam da ko tu ramong hang phon nani tuma nani hin tuma te nani tuma hoi hin pen ko pilo ka ki pu bang kang tung ka siam ma phon si em han ke ni litum ke tuning ridon jimbang ke nang kirap nang pinang po la sulam le ni litum bang ke kirap nang pinang po oh nang pivek nang po ba pen em kada hai hubidha ko son ku pumas kami nang litum kami jola apine tulipon enon angke ni litum nang ning jedon pen bisa si la dang nang litum klang dak po la sulam lo asi la akirap nang chahang don ke la ni rapte pula de ta choro la de Karbi Anglong at Mass Council Chinthong MEC mate Deputy Speaker Avijit Kro la Penwest Karbi Anglong District Committee dun Meipu Raju Bhatarai BJP Chinthong Mondol Committee Kongchun Bang Rubin Kro tumahin pen Sabuda Irrigation IBA Sai Hemalong Border Puthak Pherangkya Mai Kangnipon Jakhong ni phain ko rapor ni jang Karbi Anglong lakha ke thom Chinthong constituency ke parlu Meghalaya la pen Karbi Anglong border ka chi koinot Sabuda Irrigation IBA Sai Hemalong Chinthong MEC mate Deputy Speaker Avijit Kro la pen area sangho tum pen pherangkya mai kangnipon lason sila bangso pherangkya mai kangnipon angkok lake non malom ahok he border puthak Kachehurisei joini sila bangso pherangkya mai kangnipon sonsi Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Speaker Avijit Kro hin pen kaningji pon atengke Chinthong constituency ar loke Thangnat border puthak asik sakavi
Lasila puson along kaprek adim pen wang podak nang hurisai abangke chokchi pusi alang li pherang kya maya long pen pachini pon. Berta pangrum pen ang kilo Bhaskarong pi report Karbi Anglong News Channel. Ini tum pini dak cintonga konsensi along nang litum media court itu anak ni litum nang coba bang kelap dulu saya non hurisai aku tak blog 1 blog 2 aku tak benar tu social media long PT tak lapen Meghalaya government aku bersama statement aja ka statement kipido tu je rongpho abang ke Meghalaya tunjui Pusi Meghalaya cipondet Pusi taningi bon sitame nilitum Karbi Anglong Thomas Council ahin pen mate nilitum dak blok 1 blok 2 kedo tu mate dak nilitum Chinthong constituency mate border area kedo tu mangke piniani anta jat alam ta agala Meghalaya government pen Karbi Anglong Thomas Council ke hang kaching wa ta agala je nilitum Meghalaya government apan rongpho mate blok 1 blok 2 ke Meghalaya government pan pidet pu ke la so alama bangke kaching saya pan agala tasi binana political leaders atum alina ka tuendo da umla phera long pusame mate nili constituency long pusame binana political leader atum alina ka tuendo mate political party atum alina ka tuendo je blok 1 blok 2 ke Meghalaya pan piado Pusi da meeting da menang kipiat tundo lapen da pilo panisieta nili atiduno da difu pen wangsi lapen konane botang supen wangsi dongka pen wangsi da umla pherlong meeting nang bilo je border aputhat alam meeting nang bilo da amma halatum la suhut kanin je dekan je umla pher ali parayan ke Karbi Anglong sor mate Karbi Anglong council atum Meghalaya phan chojor dedo Pusi kanin je dekan hala he bang kenang litum dak di fupen wang pen botang supen wang dak lahay nang ninje tekan tap tidak di pansini nang kachuni rilo athe dak kenili tumsi kedo border long kedo kenili tumsi kachuchini lo je lapun nili konsensi anara bangke pinianita nili tum hang kachubohong kachuhuri agala lapen long leki pidai puket hang Allah malu nabe nili tumke ek inci da pione lasi nili kachuning rilo je Karbi Anglong arat wan panteme nang litum mathanang ne nilitum Meghalaya government phanke long le pipe lapi katukabe Chinthong rat wan panteme mate Karbi Anglong arat wan panteme mathanang ne here nang ne pinan dumang po that meeting nang ruta pena jo border ke dua Karbi tumangke Karbidet kerilo Gurkha akhair atum tado lapen khasiat khair atum tado halatum tame phere duk tikilo lasi hanga kisungwe phere nang ne nili that constituency long si nonom tame nang tuklung nili kai ke tame nang litum long nar jap tuklung lapen isi kachuningri dolan je iltum border long kedo atum doan Meghalaya asor tum han hidi long leki jorban ington wegna lapen pinana tum ili Karbi tum ta Meghalaya outers pilo kai play dun na tum do pinana tum do halaban ington asonte me pari pinhet padame nili constituency long pin long potro din damlo Meghalaya khasiya korte atum han longle bondok ipido lapen longle ta chejor lablo pini nili langdam na langdam pen puthot la haya longle tame nilitum bondok ipian tame mate la nili constituency long penana ara tum bondok kipido boisa kupine kadure pena jok bondok kipido halai along le tame nilitum pra jinpen pilo lang pidu net si amit hang ari deng mate kaya deng
alang nitum along leban kapalong pipan nilitum pen laban claim control ke sisi tapi dun po laban nilitum dar lokel atum don nilitum leaders atum don pen me cerap cetu ramrong pen me laso along leban nilitum lan pidun athe penang ana long leke pini nililang namlo serang unem ana bangke penon along leke cumang atum han bondok cipiasio hal hai along le yong si bondok cipia dok lote igire nungi Karbi Anglong ko kati putali awet lasi nilitum pini dalang namlo pini tamini rabat temen jing i Kethan namsi aning pathe dekang no lapan hala bondok kipi an along leta nilitum puthot jiwan tuet ten laong tuneng peneng pendame non tame ni claim bomla penana tumhan ke voter ID purchase pelo paslam bomlo lapen daga tu ana khasi according in youtube tame voter ID ban juslam se rak nang juslam li pro da alang li tumhan ke illegal kusame nilitum pen punang kok lapen hala Karbi he tum tame Meghalaya outer list ka Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurwang thu